Allah, manter tahun rian di rezeki. Pekore manter paju larang. Manter tak iya anu hama. Beni dek remah. Male kelar nyerah otang roh. Cong. Konoro apa cong ya kelaun cong. Keng ko ya cek leso na sara cong. Bu, sila nom. Seporan nom, benikin tangi bermulai. Nikah, kau lebih nyapa ke na pola na. Tara apa cong, paksa aki ya. Kau toju ibu dia nang ngetas dina cong. Seporan nom tak bisa. Dina ko terus ya. Hucong, konoro kelaun roben, cek ceren sara. Ya Allah, kapi saya jalani, aroma masa tak adil. Abdi nah ampun ngejalani, napa saya lai tanto aki, kalaban jauh, napa saya larang. Abdi nah merasa cukup, namun hasil acara berat selaja. Kok janji bekal ajar ilmu agama lebih giat. Malah tak dus no sih. Bekta minta bean ke Abina. Iya, kau pertaja ke Banyut. Yang penting ban kongku acer. Malah tang abi seneng ke beun. Iya Sal. Kok bekal ajaran niat apa jeng. Ben bekal ajar ngaji setepak. Mak le abin ben seneng kasengko. Iya. Jak kelopain niat pasan ayo. Setiap orang dicipta agi untuk saling berpasang-pasangan. Pagempang agi Gusti, abdina dalam segala urusan. Abdina bertaja, ben pasrah dek panjenengan Gusti. Datang dari di mapay, bencong. Maki puro mole. Apa antai punta sekali sabe. Ya biasa mak. Nah kena ngudah. Apa cepat lah raja. Mak usah tolongi. Apa cana Pak sabar lah. Tak harus ngurus kok. Ben betepak, cong. Apa Andrea penting tolang ke beben. Mak pas ngaji cacan ben. Teti anak pas ada penting sekali. Coba nih kan tak nolong nama. Kau yang udah datang. Lesok api. Cek sambin nah. Apa matang bola saya minta tolongi. Cek mun bencong. Ada watuan sekali. Pas apa ande salah. Letih na torot nama. Beli cukup ya dapur. Ya kok lapar. Tabu amunya tak bu ambu. Teti anak lakon na kun ngakan saya kepikir. Soro nolong paan. Terpikiran saya nolong nah. Tuli pas ke dapur. Nasain bawa di atas meja. Lek, Yudi dari kelak kita mulai sekali ya.
Ki puru mole waka beda dapur waki ngakan. Derem mabelek. Matai kebele cak lah Yudi lah datang. Salah patai soro ke sabe. Melela aku naro malah tak guna gelejer melulu. Malah temu cak abe yang di anak. Malah kena kebai pentoh. Marah eka bele lah kak. Cak soro nyusul ke sabe. Ngara ki leso. Ki puru depa aroma. Pasti na lah kak. Tau sa kikir ka Yudi. Ya kalampi na. Mayra cayaki bingko la ki puru. Pas kening yang kui laku ke sabe. Ben gena le lakar genteng ya coy nah. Tak makala saya bermerek le. Kening laku kening yang kui ke sabe roh. Tinggal nyari olah deh roh ya. Sekelangkong le ya. Iya kak. Ja 6 kilo lam, kina sabah kilo. Lanjut aki marena. Ku, ayam bawa tian. Ada nis manis ruah. Sokor lam, sokor sebede. Riya kun bede na. Iya sal, wak sokor. Mumpah bisa memiliki bahan. Oh iya lam, derma yayasan sebangun Nabi Ruah. Para Maria lah. Alhamdulillah para Maril sal. Paling bulan datang bisa tempatin. Nih bini tau lebih dah dua-duaan ben laki. Pas masuk tuh libim. Cikuna caca bi, tak tahu le. Masa kapina si larang. Dari majong, apaan sih kebutuh kang ko yayasan dua? Sementara kebutuhan yayasan pon cokop. Manabi pada saya kebutuh. Paula bala. Tikal dat kalau terus. Mun beli tapi kan toh tak nyaman. Polan punya serius. Iya lah cong, tak apa. Kok pasrah kebaan pun perihal yayasan dua. Untuk bangsa ngelola yayasan dua, ya? Kok cuma beli buku Ria? Takon, si Andi resarian. Cara apa sepeder ya? Duda yang ibah datang lah. Cara apa sepeder ya? Mak macet dina. Padahal leban lagi anyar. Busin ke rumah laki. Dongku. Salu. Oh, teti salu nyaman nah. Mundri abis nah, coraanan reng pangaruh. Tak lo dah kelebun atau nja ustad. Malar moga, teti tang jawaban dari tang doa. Kok mau mencoba untuk ta'aruf? Bismillah. Assalamualaikum. Ada apa sepeda nah? Tak tahu ya, mati mendadak. Padahal keluar dari bengkel. Pulakin suruh mulai mobil kore munda ya. Coba tengok bayi. Siapa tahu mesinnya bermasalah boleh. Tak usah meleh mobil. Kena di sepeda motor bayi, kau tuh nak sokor. Pola nah, luar desa, ki banyak orang yang tak seberuntung baan. Kama di mah gampang. Marga nanti sepeda motor. Asokor demah. Makan di sepeda motor, lah akun macet mulu. Depan menghambat aktivitas munda ya.
Orang, saya teruan dia sepeda yang adin bean. Cok usah penting tolong. Tadi ben reko tu sokor apa salah benda? Ya mungkin modal sokor. Tak kira odi sebenarnya. Pekelar sokor. Coba Odi boleh sepeda motor ah. Siapa tahu Odi kemarin ah. Sate yang goreng re. Cekun ceramah. Honda lah Odi. Bener yang kau ker ya. Alhamdulillah Odi lah ya. Ini kau bahas terus ya. Mata laki kan pakan ke rumah Ustaz Jalu. Ustaz Jalu. Iya, Ustaz Jalu. Abina Salu. Salu. Iya Salu. Yalah kau bahas terus ya. Tak kelem depak kau re. Mbah lajen men molo. Yalah langkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak ada mamah wiro. Cak ring bikok kun suruh ngalak pakan ke di temornya. Padahal kun semal na pak sepeda. Apa keng macet sepeda na ruang? Seporan na habitat. Banyak halangan. Tetih, perjalanan terhambat. Tambah, sepeda macet. Maklum, sepeda tua dat. Tak boleh asal rojong. Meski perjalanan nambuan terhambat, kau tuh sokor. Sepenting benda pak dena. Cok saking ngasokor pas tiba-tiba sepeda di mobil lat. Kalau sokor ah, teketobuk kalau sokor. Abah, ba enda remah jong. Mak pas urusan tunya melolong. Mun urusan tunya lancar, ben pas sokora. Mun tak lancar, pas tak sokora. Bening ngak ji ya jong. Ba enda beri kesehatan bae kau tuh nak sokor. Tine cok banyak ngeluh. Pas kayak bekan pakan jaga budian. Cok mun ustad ceramah mulu. Berapa cok ceramah nang masjid? Assalamualaikum. Bener ki ini kecopoan Salu. Waalaikumsalam. Iya jong, bener. Le Roman Salu, ben sengko abina. Iya tojo gelo. Kau lah dak kantoh membeli buku. Kau lah namai buku nikah keker. Teti kau lah membeli ya. Oh iya jong, sekalangkong. Salu. Ya keluar gelo. Ari andin benongku. Engki bi, selalu lekar sarian buku dari gele. Sekelangkong ya, nggak terkitang buku. Yelah pas masuk tuh nih. Perasaan Ria terlalu cepat. Kau tak bisa ungkap pagi setia. Akun berjalan. Ya Allah, bentoh kau lah. Tinggal kalau seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Sal. Kok bakal ajaran niat apa aja. Ben bakal ajaran ngaji setepak. Mak liabin ben seneng kasengko. Iya,
Jak kelopain niat pasan ayo. Mak! 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 Di mama ada ya. Peringatkan na, Chong. Cukup beritas meja wah. Mare lah, Mak. Sambil nak lu aku apa malah jahit melolo. Sambil lagi si anyar kalau pinepak lah. Jahit melolo. Apa sih kebeli, Chong? Lah syukur si bodoh. Ben boleh angku ya apa sih kebeli yo? Ya kebingakan ki nale tabu. Apaan? Apa penting tolang keberak ke timur benikan ke leburan, Chong. Cek polan pas benak jahit melolo, Mak. Detik kok nih serwanan kebeen. Oh iya, Mak. Benan di anu, Mak. Apalah. Buku tuntutan agama ruah. Puto kan. Ara apa mak sehari, Chong? Ting bodoh ya pacar kelacer, Bibun. Jakun adanya, Mak. Kok mau memperbaiki diri menjadi lebih baik? Kok terus aja lebih dalam tentang agama? Ku, kasarupan di bencong. Mangkan nah lambek mun soro ngaji pas mangkat. Mun been pas lain. Ting rop sorop areh, lang maelang. Ting setia karekas tanah. Huh, ngalak kasapa? Ah! Pesen emak, matai peringkes deh. Ara apa balik? Mata sabar sekali. Anan beun ruwa kak, ken mekeli. Tanying beloi. Sambil ngalak kasapa? Itu inerale. Mangkala da iro kan anan beun. Teti kudu sokore. Laro tetepen dari semaha aku besah. Ben pole, laro kan kina-kena geni. Assalamualaikum. Terus ada pasalamah tajalu. Kangkui ngalak sembako. Waalaikumsalam. Oh iya cong sekelangkong. Tambu dulu ya cong yan. Kelangkong nom. Ki banyak saya terakhir nah. Assalamualaikum. Nyaman omku tele. Mau nanti sepeda motor sangat dinjang mahwir wah. Meni de remah. Tinggal kesabar mereka sajolon. Mereka tak soleso deh ya. Terus lekas depak kangko. Ya nyaman ongku lah kak. Kalau kuan lebih gampang. Salah tak leso. Tinggal lah kak. Jadi negelu. Jaga aja. Magela ku na calon soko. Banyak sokor. Iya le. Benih keng tak sokora. Keng mulaan di sepeda roh kangko lebih nyaman. Malah tak soleso. Cong. Sembako koni aki ya. Neng combon Ustadz Jalu. Keng bapak tak bisa nguniin. Bapak keng kian diurusan. Ustaz Jalu, Pak. Yelah, Pak, kau singonik nah. Waka, mun melihat sepeda. Kuan di tabungan. Mun lakare ka beliau. Masuk sengko kala ah. Iya, tuli kala le. Kok pas mangkat dah. Iya kak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, mak lanjut. Kamu apa? Bapak tak bisa ngalak Sal. Jadi kok saya ngalak ya. Oh iya, di rumah. Para cara kemal lah. Minimal tahun niat pejeng geluyut. Nang tenang Sal. Kok aku najer? Kok tak kira mengecewakan Mbak? Ini tuh sanyang anjing. Tahu kayak geding bi Habina. Pas tadi apa Bonjong? Mau niat bojong tak tahu. Berarti ban selama ini tak bojong sekali Jong. Apa sih bangga gini dari ban? Dunia tak oleh, akhirat apa boleh? Mon kun masalah agama. Kau lah oning. Lestari ajar pon kau lah. Marah coba etes semua sosengko mula karben acarongku niat sholat asar. Usolli. Usolli apa Jong? Mulai. Santai Klubi. Kira enggak kulen nikah. Usolli. Mulai. Lepai. Kak, tang besi tak ada. Masuk singko sebuah dompet Ria. Kayak dompet Ria mak bisa tak buka kak. Abu. Pas dek melek, masa kayak cok maling dia. Tak mungkin je. Coba deh ya boy. Ben ngak kengain. Takut dompet debeen. Dia sebut di mah. Terus pesennya tak sengsal. Engkau enggak salah kak. Tang besi sebuah dompet kapi. Ya Allah, dah boleh tang besi. Gila tina dan tas dinalek ya. Ya, aku andi sesuatu. Kewajiban Sal. Tak usah lihat dari bareng ah. Tapi abis perjuangan ah. Apapun seben beri ke bengko. Pokoknya terima bengko yut. Yang kok heran. Oleh di mah pese benkun. Sengkok nabung Sal. Mangkana dia. Sengkok minta. Benjaga aja ya. Marah tuh lihat ceriut. Malah takun meloloh. Marah, apalagi niat sholat maghrib bah. Hati-hati nabi kok. Usolli. Terus. Usolli. Usolli apa? Apa tersakit? Usolli. Marah yut pa jelas. Soli melolo. Apa tersakit? Tak tahu. Dah iya yut. Usolli faradol maghrib. Ya. Kun bisa Ustaz ya. Usolli. Usolli melolo Jong. Selalu berapa kali abi ngucap. Coba doan so kayak laki si penimah rumah. Sabar di mamu nabi. Abi orang terpandang itu sah. Sabar di mamu nabi mupah ngaji. Baan boleh Jong. Ajar petepak, ajar agama ji petepak. Cek orang laki nyaba. Mupah urusan agama tak tahu. Demak Jong. Ampun bi, jaga kiri Yudi. Yudi ampun acara gemah, malah lebih bagus. Cekik bela bing. Pas le mulai, mu tak terus sandal dengan bro. Yud. Sengkore tak pernah gur teguran boncong.
Ben sengkore jarang pertama soben. Masalah ben cengil. Kok kia maklumin jong. Masalah ben ria. Ala badan keman. Kok bisa tahu macong. Tapi situng jong. Sengkore tak terima jong. Ala badan majalangan jong. Pak Re tak pernah ngajarin ben pesong ngaji cong. Langkah ada orang mana, Pak? Arah apa? Pagedi mecong, pesen emak roy de porcong. Pak Rena alako, penting tulang demi siapa? Hah? Demi emaan, demi boncong. Tapi ribet senben. Cek paksa aki cong, apa sih tak bisa ben paksa aki? Abos re, kelakuan apaan pasong apa ya sabocong? Beun re acar pacaran ki ngakui pesen ring tuana. Beun re paden ring tak modal cong. Apa sih kepungabi benjong? Saboran na, Pak. Singko tayo niya nga labis siya ng emak. Tapi Ala apa? Cegah alasan cong. Asa pora kaman benwa. Edem tes benang Roma ben. Ternyata saya kocak bahagia arwah lakar berenang orang. Mau jalan di TV rasanya pada bayi. Itu masuk sengkok. Padahal sengkok mengejar akhirat. Namun mengungkapkan perasaan bayi tak bisa. Sedangkan saya mengejar dunia, wa odin seneng bisa jalan nih sesuai keinginannya.